Svetlosni pozdrav svima. Vi gledate kanal Reiki Reiki, a inače često smo i na kanalu Akademija ličnog razvoja. Ovo je kolegijum od 15. februara za reikiste i za radijesteziste. Imamo neke teme, upoznaću vas već kad pokažem prezentaciju, da se zahvalim Silvi na donaciji. Silvija je već meni uplatila donaciju, znači donacija je dobrovoljna, nije obavezna, a to kako ko osjeća. Ja se izvinjavam, htela sam, ali vi ste mi rekli da je iz Makedonije poštarina velika. Jeste. I nisam znala kako to možemo da napravim. Pa ne znam, to će posle nekad ako budete išli na neki kurs ili nešto, pa ne znam kako ide to iz Makedonije. Znam da je i prema Crnoj Gori nešto je tamo povoljnije, ne znam tačno. Uglavnom, oni koji nisu s nama moće da pogledaju snimak. Na kraju neko ima nekih obaveza, neko je bolestan, a u stvari svako zna svoje prioritete. Iako su ovo radionice koje budu jednom u 2 mjeseca ili u 1 mjesec, ali dobro, ako niste stigli, znači da niste ni trebali da stignete. Ja vam se zahvaljujem svima i na kanalu Akademija ličnog razvoja, a važi i za ovaj kanal Reiki Reiki, da ga isto zapratite, preporučite, lajkujete videa, zato što nam to jako znači u tom algoritmu pojave tih videa je značajno, pa ne morate neki komentar ni da ostavite, dovoljno samo srce ili nešto ispod i to se računa kao neki komentar. Ali ako neko ne želi, ne mora, ali eto, ako nam dajete podršku, u stvari tu ja 90 i nešto posto posla odrađujem, ako dajete podršku, onda eto već vam hvala. Hvala do sad svima onima koji nas prate. Žao mi je što sad nema dovoljno ovih radijestezista od ovog sad kursa i onog prethodnog, ali evo imaju predstavnike, tu je Silvija od ovog kursa, od prošlog je Dragana, tako da snimak ćete svakako moći da pogledate jedan dio, a jedan dio ćemo da nećemo da snimamo, eto, ukratko. Sad, pošto imam već prezentaciju, a isto tako preporučujem učiteljima koji drže neke radionice da uvijek naprave prezentaciju. Tad imate neki koncept vašeg tog predavanja i jako je korisno prosto da, iako malo odete sa teme, da znate koja vam je tema i zbog vremena koje je predviđeno. To je, pošto već i Silvija držite neke prezentacije, to nije loše da ima. Klub reikista i radijestezista. Znači, danas je utorak, 15. februar, 20 časova do 20:45. Imamo temu za reikiste, a i za sve, kako se rješavaju problemi sa gingivama, to su ove desne ili zubno meso. I imamo neke teme iz radijestezije, recimo vidjet ćete tamo uticaj staklene vune i frižidera i tako. Imaćemo jednu meditaciju jako interesantnu, koliko smo otkačeni, i ako budete imali neki pitanja i odgovora, rado ću da odgovorim. Idemo sad na taj Reiki blok, samo da vidim, evo ga. Vi ste vjerovatno čuli da neko ima taj gingivitis, to je ta upala desni ili upala zubnog mesa. To spada u jako česta oboljenja usne duplje. Smatra se da je uzročnik zubni plak, to je ona, znači, površina, ta prljavština koja se taloži na zubima i u stvari na granici između zubi i desni, i to izaziva upalu tih desni, pa čak može da izazove upalu i zubne vilice, kosti, a i uzrokuje karijes. A karijes je jedna od najrasprostranjenijih bolesti. Pušači obično imaju, ali nije uvijek pravilo, da imaju zubni kamenac. Recimo gdje ja sad živim, u Pačiru,
tu je izuzetno tvrda voda i voda koja sadrži jako puno gvožđa i gvožđe hidroksida. I onda ona ostavlja ovu žutilo po kadi, ne može ovdje niko da ima veš, recimo majicu da je bijele boje, zube, to je sve užas od te vode. A da bi se ovi sad prečistači koji se nude za vode, oni ne odvajaju to gvožđe i to treba neki dodatni prečistač koji je negdje do 800 eura čak. Ovdje već vidite kako su te promjene na desnima, na ovom zubnom mesu. Ne znam koliko se to vidi na slici. Jel vidite? Vidim. Aha, vidite, dobro. Znači vidite, te desne se povlače gore i dole i zato imate ono pravilo kod pranja zuba kao gornja vilica kako kiša pada, a donja kao kako trava raste. I u jednom smjeru četkicom tako navlačite na ove zube. A problem je ovaj ovdje rub. Ovaj dio, taj gingive. Sad često ćete da čujete da neko ima paradentozu ili parodontoza i jedno i drugo je pravilno kad se kaže. U prvoj fazi je u stvari pojava tog gingivitisa gdje se malo desne upale i to ako se baš ne liječi, to ide prema toj paradentozi. Inače, stomatolozi imaju veliki ispit paradentopatije, jako veliki ispit i obiman i oni to stvarno uče, znači normalno obraćate se svom zubaru i tako dalje. Znači, te desne postaju meke, crvene, mogu da se, kad vam se pojavi krv na četkici za zube, znači već je to neki problem. Da li treba da se skloni taj plak, kamenac i obično odmah zubari vas pitaju jel redovno perete zube, držite li tu oralnu higijenu, a pod oralnom higijenom mi spadamo, tu spada i čišćenje zubi koncem, ne samo čačkalicom. Ako radite čačkalicom možete da izbušite ove desne i tako dalje. I imamo drugi stadijum, je pojava tih paradontalnih džepova. I to je, imate osjećaj kao da peku vas desne, a isto tako vjerovatno ste svi imali kao da imate osjećaj da vam nešto između zuba, a nema vam ništa između zuba. Ali jezik jednostavno tamo ide. Evo ovdje recimo fali zub i došlo je do povlačenja ovog zubnog mesa, zato što je on ovdje izvađen i onda se te desne povlače kako mi živimo i starimo. Znači, te paradontopatije su problemi sa desnima i skoro 90% stanovnika ima neki problem, a malo se ko javi zubaru, nego kad krenu zubi da se klimaju i vidjet ćemo tamo 3. i 4. fazu, onda se tek ljudi jave. Može čak da dođe do ispadanja zuba. Ovdje sad imaju razlike koje su između tih raznih problema sa desnima. Pa vidite ovdje recimo dolazi kod gingivitisa je upala ovog zubnog mesa, a kod uopšte tih parodontopatija dolazi do stvaranja ovih džepova gdje hrana ostaje i povlači se ovo zubno meso. Ovo bi znači bilo zdravo, kako bi to trebalo da izgleda ovo zubno meso, vidite. Kad dođe već do upale, vidite ovaj sloj je tamnije nacrtan, to je već upala oko zuba. A kad dolazi do povlačenja džepova, to je već problem, tu zaostaje hrana, mikrobi i tako dalje. I onda kad se te desne povuku, ostavlja se taj otkriven zub korijena i on faktički je korijen ranjiv i mogu da, pored toga što se desne počnu da krvare, da se zubi klimaju i čak mogu i da ispadaju. Danas se to čak i hiruški radi i imamo taj zadnji stadijum
te parodontoze, kad tu više nije moguće nikakva intervencija, ali onda se tu stavljaju implantanti i tako dalje. Sad to ćemo da malo objasnimo sa reiki aspekta. Šta je taj gingivitis i parodontoza? Znači, pored tog uzroka, da je to smatra se loša higijena, ali šta je loša higijena? Ako vi imate tvrdu vodu, džaba što vi perete ujutru i naveče zube, kad ta voda to ne opere. Ako je vaša hrana jako bogata šećerom, volite slatkiše, volite masti, volite meso, ali iza toga materijal, to sve što je materijalno, krije se emocionalni jedan uzrok stanja koji predstavlja unutrašnji sukob oko onoga što govorimo spoljašnjem svetu o sebi. Znači, ono što mi pričamo o sebi ne slaže se baš, naša duša se ne slaže s tim šta mi kažemo, ili to su naše želje pa pričamo o tome, jer zubi predstavljaju temelj, naš temelj, ali i osjećaj nesigurnosti ako imamo, to isto dovodi do problema sa zubima i desnima. Kad imate neke finansijske probleme u porodici, i onda će vam to zubar reći, to vam je samo stres, a neće on uopšte da ulazi u to kakvi su to stresovi, ali znači sve ono što podriva naš temelj, a temelj vam je porodica, temelj vam je ta neka novčana primanja, i onda čovjek se osjeća nesigurno. Izvinjavam se. Ja odo daleko. Ovako. Duhovni uzroci gingivitisa i parodontopatije je vezana za prvu čakru najčešće. I sad će svi reći kako to za prvu, a nije za petu. Pa jeste i za petu, znači peta, na kraju između pete i šeste, ali petoj pripadaju zubi, jel tako, kao što pripada i jezik. Ali pošto je prva čakra vezana za tu našu stabilnost, što smo malo prije pominjali, onda je jako bitno da se znači radi i na prvoj i na petoj čakri. Sva ta napetost oko novca, doma, misli se na kuću, posla, majke, ženskog principa, to je sve vezano i za prvu čakru. Upale desni govore o besu, znači ljutnji, kao i osjećaju izolovanosti. I onda to povezujemo i sa sedmom čakrom, ako je problem sa autoritetima ili muškim principom ili ocem. Ali ako se vi možete vi da osjećate se nekad i usamljeno, nema veze što od vas u porodici petoro, ali čovjek se nekad tako osjeća. Komplementarni tretmani, pored reikija, stomatologa, znači to je, morate ipak da sarađujete sa stomatologom, to je akupunktura, gdje se radi na meridijanu jetre, i dobra je aromaterapija, gdje se koristi ulje čajevca i ono se umasira u desni da bi se spriječile te infekcije, i samo u jednom pravcu se masira, znači od ozdo na gore donja. Najčešći su problem u donjoj vilici, ali naravno i u gornjoj. Posle ćemo da kažemo ovaj drugi dio, kad prestanemo snimanje, onda ćemo to još malo da razradimo. Da li imate sad pitanja vezana za ovo? Nešto? Ako nema, nastavljamo. Sad ćemo da ispričamo o dijelu iz radiestezije. Koliko je značajna i opasna ta staklena vuna? Ona je značajna zato što je dobar izolator i navodno više nije kancerogena i nema tog stakla kao što je nekad bila. Međutim, one se raspoređuju, znači, vertikalno, uspravno i vodoravno ili horizontalno. Evo, pogledajte ovdje kako stavlja staklenu vunu na pod, ali staklena vuna se stavlja i na zidove. Sad, kad se ta staklena vuna stavlja vodoravno i uspravno, ona u stvari obrazuje Faradejev kavez. I na taj način ona smeta tim pozitivnim zracima kosmičkim i tim telurskim koji potiču iz zemlje
i onda stanari najčešće reaguju tako što imaju alergije. I onda ne mogu da otkriju kakve imaju alergije, a u stvari je do gradnje, do prisustva te staklene vune koja je napravila taj Faradejev kavez. Pošto sve imamo u kući frižidere, i to je isto jako bitno, da, na primjer, napravite eksperiment, vi koji znate da radite sa viskom, da ispitate nekoliko životnih namirnica koje stavljate u frižider prije i posle koju ima, koliko bovisa ima, recimo salata, pavlaka, jaje. Pa evo, urađeno je, kad jaje izmerite koliko ima bovisa, za 3 dana što boravi u frižideru izgubi 50% životne energije. Salata čak i za manje, za 2-3 sata ona već nema životne energije, nema ljekovitih svojstava. Da bi to spriječili, možete da recimo koristite ovu svetu geometriju ili neki kristal, da stavljate čisto da te energije se mogu da neutrališu. Jer u frižideru ima, znači, i struje, ima i tog freona, bez obzira koliko je on izolovan, to djeluje, daje te vibracije koje su loše. Htjedo da vam pokažem ovu svetu geometriju, ali mislim da sam to pokazivao, ali nema veze. Geometrija kad se stavi, ona neutrališe ta štetna zračenja. I ne samo u frižideru, nego i na krevetu, ispod jastuka ili bilo gdje kad stavite. A moram da kažem, ovo je jedna srednjoškolska knjiga još iz nekog mog doba, koju sam sad preko antikvarnice kupio, zove se Povijest filozofije, a vidite da je imala isto svetu geometriju na naslovu. Izvinite, i to u doba odakle komunizma. može da se nabavi ova sveta geometrija? Pa može da se nabavi, kako da vam kažem, možete to možda ili da napravite ili da oštampate. Na primjer, ovo je kod nas 100 dinara ovaj komad. To nije, ne znam sad koliko je taj denar kod vas i ovaj dinar. Možda je to isti kurs. Ne znam, dobro. Ali nije loše da to radiestezijski odredite gdje bi trebalo da se stavi. Tako da, sad, ako ste spremni za tu jednu interesantnu meditaciju o našoj otkačenosti, hoćete da uradimo? Je li Dragana tu ili je nestala? Je li nestala Dragana? Tu sam. A tu si, dobro. Dobro. Sad, Biljana je u Reikiju ili nije? Ne. Niste. Nema veze. Ova meditacija nema veze sa Reikijem. I slušala sam i vaše videa za čakrama i mnogo videa okolo Reiki. Dobro, nema veze to. Nisam sad stigao da pripremim sliku, recimo, koja je razlika između čovjeka koji je iniciran i ko nije. Samo protok energetski je povećan kod ljudi koji su inicirani. Znači, imate sliku energetskog tijela čovjeka bez reikija, pa onda imate sa prvim, drugim, trećim stepenom kako sve ima više i više tih kanala energetskih za komunikaciju. Da li inicijacija mora da je vrši učitelj ili sam moraš da se iniciraš? Možeš da se iniciraš? Pa u Sujev reiki isključivo učitelj u ličnom kontaktu vas inicira. Znači, to što nude nešto online, to nije u Sujev reiki, to je nešto drugo. Ali u Sujev reiki isključivo morate imati uživo učitelja i kontakt, jer on vam stavlja i ruke na glavu, na neke dijelove tijela.
A ovi novi reiki, kao što mi imamo zlatni reiki, koji je moguće da se inicirate online. To znači može na daljinu i da se rade i terapije i sve, ali i inicijacija. A pošto naša Akademija ličnog razvoja, Reiki klub, mi se držimo etike i kodeksa svih etike i kodeksa Reikija, i onda je to znači u Sujev Reiki isključivo kod nas ličnim kontaktom. A sad drugi što rade, neću puno da komentarišem, puno su me blokirali, šta puta su me blokirali i na profilima, i zato što ja sam pisao da je u Sujev Reiki, ako je online, da je to prevara, i onda su me jako blokirali. Učitelji, eto sad. Inače, po etici i kodeksu Reikija, znači u Sujev Reiki je isključivo lično. Drugo, mi treba da priznajemo sve pravce i sve tehnike i sve alternative koje postoje. Zašto? Zato što ako je nama, ljudima koji smo na duhovnom putu, cilj, taj neki duhovni razvoj, da li mi idemo s ove strane brda ili s ove ili s neke treće, to nema veze. I onda ne možemo da pričamo, rekonekcija je super, sve što Grabovoj kaže, to je sve, a Reiki ne valja ništa, ili ovaj moj Reiki valja, a vaš ne valja. To neko ko je na duhovnom putu ne bavi se time. Svako je izabrao sebi put, jer vas nešto zove u Reiki, vi ne znate šta. Ja sam radio na nekom radiju, neke emisije o zdravlju, nisam imao pojma šta je Reiki, i jedna prijateljica koja je radila književnost ili nešto tako posle moje emisije imala, kaže, jao, ti si rođen za Reiki, ja nisam imao pojma šta je. I kad sam otišao na Reiki, jao, kakvi sad meni, to sve nešto bez veze, a ja sam sad već napisao 13 skoro knjiga iz Reikija. Mislim, to neko da mi je rekao da ću ja sad da se bavim Reikijem tad, i to tek kad sam završio fakultet, onda bi rekao, ma daj, bez veze, to stvarno pričaš gluposti. I onda sam posle studirao na akupunkturu, pa išao na Suđok, pa recimo, te neke koleginice, nisam ni znao da je ta već bila doktor nauka, ne samo doktor, one gledaju u šaku i gledaju te neke čakre. Ja sebe pitam, Bože dragi, gdje sam ja došao? One gledaju prazan dlan i nešto pričaju. Ko šta je ovo, sve neki ludaci. Ali u stvari, kad vi dođete, kad vam se ta vibracija podigne i kad vi ukapirate neke stvari što drugi ljudi ne shvataju, onda vam je to sasvim nešto normalno. A mi idemo u školu i oni nas programiraju kako oni žele, jel? Mi učimo što treba da naučimo, i sad vidim da je ta škola bez veze, mislim, džaba što sam ja prošao tih škola, da ne kažem koliko, čitav život učim, nego znači, ako ja mislim kao profesor, a profesor mora ono što je u knjizi napisano, jel, da vam ispriča, onda je to 5, ti sve znaš. A ne znaš ništa o životu, nemaš pojma ni o čemu, ne smiješ puno ni da misliš, ako postavljaš puno pitanja koja idu van tog okvira, to nije baš dobro, a pogotovo iz tih nekih društvenih nauka, dobro, ja sam prirodnjak, ali tako da sad sa tog aspekta gledam da je to sve bilo zaista... A jer tapkanje deo Reiki ili nije? Ko bi da... Tapkanje? Pa nije, to je posebna tehnika. To je ono EFT, emocionalno otpuštanje, tehnika emocionalnog otpuštanja ili tehnika tapkanja. Imamo mi i taj kurs, a imamo i prijatelja, to je onaj Kristijan kolega na tamo videima što imate, on drži to iz Zagreba, ja sam od njega učio to tapkanje. Ima jako onako finu knjigu. Tako da... Dobro, da uradimo meditaciju, pa da vidimo sad kako želite najbrže da se opustite, ili da zažmirite, ili da napravite ovako ovo prstima i 3 puta da udahnete, koji u Reikiju nek otvori Reiki kako je navikao.
Najbolje je na nos udisaj, možete da zadržite vazduh i da izdišete polako. Probajte što više da izdahnete, da izađete, a da udahnete kroz nos tu pranu, taj ki, či, tu energiju. Ako neko može da udiše do 4, do 7, da broji pa drži 4 ili 5, 6, 7 i izdiše toliko. Kratka je meditacija, interesantna. Vi ponavljajte u sebi: ja iskreno i duboko prihvatam i volim svoju otkačenost, uvrnutost i čudne moje radnje. Prihvatam svoju nenormalnost koju transformišem, znači pretvaram u sve pozitivno. Oslobađam svoju luđakinju u sebi i prepuštam se da me obuzme svjetlost. I možete da zamislite da ste obasjani svjetlošću, pa ćete posle da mi kažete koje boje. Dubok udisaj i izdisaj na usta možda. I kažete 3 puta učinjeno je, učinjeno je, učinjeno je. To govorimo da bi svjedočili. I blagodarim, blagodarim, blagodarim. 3 puta hvala, ali jača energija u blagodarim. Ako vidite svjetlost preko sebe cijelo, onda možete da otvorite oči. Ako imate vode, da popijete gutljaj vode i da mi kažete kako ste vidjeli svjetlost. Malo je čudna meditacija. Ja sam vidjela zlatno. Imamo otkačenosti u sebi. Odlično. Super. Onda nešto ja nisam dobro shvatila da moram da vidim svetlost jer nisam to pazila. Aha, dobro, nema veze. Dragana? Pa, kod mene je srebrne, onako belo-srebrne boje, tako da to je nekako inače. Neki boje moga mira, da znam. Da, ali dobro je, to su sve te pročišćavajući Ja sam svjetlost. čitala da treba da vidim srebrenu svetlost, ali celo vreme mi je dolazila neka zelena svetlost, ne znam zašto. Nema veze, to je zelena je boja ljubavi, vibracija ljubavi. Tako da... Dobro. Recite mi, jel imate sad nekih pitanja vezano za ovo do sad? Imam jedno iskustvo. Ako nemate... Nije moje lično iskustvo dobrog prijatelja vezano za problem paradentoze. On je negdje pročitao da treba da se koristi kokosovo ulje, da se koristi metoda oil pullinga, odnosno uzme se kašika tog ulja ujutru i otopi se ustima i samo se mućka i na taj način se izvlače toksini i sve neke stvari koje nam nisu potrebne.
i on je za neke 2 nedelje stopirao upalni proces, znači kompletan taj deo desni mu je bio upaljen i počele su da se povlače. On je za 2 nedelje, svako jutro je naravno radio, zaustavio taj proces i kaže da posle kad je išao kod zubarke da nije imao ni kamenca ni ništa, znači sve je stalo tu gde je i sad već pa ima sigurno 2 godine od toga. I sad kad god osjeti neki problem, on zna šta treba da uradi, uzme kokosovo ulje i određen broj dana to radi. Tako da, eto, to nije moje iskustvo, ali iz druge ruke mislim da vredi. Da, odlično. Da, odlično je, da, imat ćemo mi sad kasnije kad prestanemo snimanje, još ćete imati neke preporuke. Dobro, pošto smo mi ovom oficijalnom delu, vi ostanite, mislim, nemojte se isključivati. Vi ako budete imali neka pitanja, možete da, dragi gledalci, možete da pišete na reikisavezludo@gmail.com, da zapratite ovaj naš YouTube kanal, da podijelite video, da zapratite i onaj Akademija ličnog razvoja. Nama jako znači ako to lajkujete i komentarišete, da odvojite malo vremena i da znači kako već pogledate video da još od par sekundi odvojite. Želim vam svetlosni pozdrav, da živite i širite ljubav i hvala vam svima za podršku, tako da do nekog sljedećeg kolegijuma koji će biti možda idući mjesec ili za 2 mjeseca, pa otvoreni smo za sve, i za stare i za nove